wawqimasi. Noqanchik Guatemala tinkunakuspa kanchik, ari repasanapaq maychus kasan kay lección de escuela sabática quechua qayupi. Maska kusikuyni noqaqta comentarios manqankunata kutichiyta. Maychus mañakuykichik ichari saludnikichispaq tukuy ima. Chayrayku tukuspa kay lecciónta noqanchik mañakuspa kasun kumuyguspa. Kay semana noqanchik reparaspa karqanchik imaynatataq Diosninchik tataqa kallpachawanchik ichari yuyarichispa maqinkunachus karqanku maychus reformadores ichari kay iglesia adventistamanta maypikunachus sufrirqanku noqanchik kunan tiempo libres rinapaq iglesianchikman Diospaq palabranta estudiaspa. Chayrayku kay semana titulan ajinata lección de escuela sabática. Nin ajinata, defendamos la verdad. Cheganta defendena tiyan, cheganta noqanchik oqarina tiyan defendespa ichari. Chayrayku munasqa wawqimasi invitaspa kayri qusqa maskanata maychus kasan kay versículo de memoria ajinata niwanchik maypichus maskasun nin kay libro de Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 niwanchik ajinata qusqa noqanchik qayarispa kana Diospaq palabranta ñawirispa. Imaynatachus ch'inpampapi Moisesqa katarita warkuspa oqarerqa ajinallatataq runaq churintapis oqarinqanku paypi tukuy creeqkuna ama wañunankupaq mana chayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq. Munasqa wawqimasi, wiñay kawsayniyuq kanapaq noqanchispis oqarina tiyan Jesucristuta. Ari kawsayninchikpi ichari creeyninchikwan imaynata ruwarqanku maychus kay pioneros iglesia adventistamanta maychus karqanku kay reformadores ichari noqanchis yuyarina tiyan imaynataqa ñawpa lección niwarqanchik Satanasqa supayqa atuyta munawanchik imaynata león ichari atuyta munan presanta chay kikinta payqa atuy munawanchik chayman hinataq urmachiy munawanchik huchaman pero payqa mana atipawanchikchu ichari payqa ma atipanchu Señor Jesucristuta chayrayku payqa kachamurqa periodo maychus persecucionta maypitaq tukuy cristianos paypi creeqkunaqa pasarqanku tiempo de persecución noqanchik nisunman qatiq gachasqas karqanku cristianos Jesucristo tiempompi qatiq gachasqas karqanku porque sinchita sayaq karqanku palabrampi wakin tiempospega reparaspa karqanchik imaynatataq kay llaqta Roma ichari Roma llaqtaqa sumaq leyesniyuq karqa paykunaqa sinchi sayarqanku tukuy creenciankuta qillqaspa karqanku pero karqa nin grupo maychus cristianosqa mana paykuna chay kikin nisqankuta seguimunarqankuchu hinallamantataq chayrayku Satanás phiñakuspaqa qatigacharqa kay cristianusta mana paykunaqa libres karqankuchu kay noqanchis hina kunan tiempo kicharinapaq Diospaq palabranta paykunaqa castigasqas karqanku chantapis llakiy tiempota pasarqanku chayrayku nillawanchiktaq lección de escuela sabática ajinata qatigachasqas pero atipayniyuq yuyarina munasqa wawqimasi imaynataqa Juan por ejemplo payqa cárcel ukupi wich'uchikamurqa payqa desterrado karqa waq llaqtaman waqcha wawa hina wich'usqa karqa kay isla de Patmoswan
Chaypitas payqa Señor ninchikman encargakorqa kawsayninta haywarqa ichari kankunan tiempopis qaris, warmis, pikunachus wañunku ichari wañuy munanku sinchita sayanku Diospaj palabrampi. Ñawpa tiempopi karqa qhari warmi pikunachus tukuy llakita pasarqanku Diospaj palabran rayku. Chayrayku kusqa invitagi munasqa wawqimasi maychus kasan kay versículo de Daniel. Importante porque noqanchispaj hermanos entienden tiyan kay profeciata ichari chayrayku mask'aspa kasun kay libro de Danielta. Maypichus Daniel capítulo 7 versículo 23 niwanchik ajinata. Daniel capítulo 7 versículo 23 nin. Chantar chaymachu runaqa nerqa tawa kaq hatun animalqa ninakun tawa kaq reino kay pachapi kanqa chay reinowanqa chay reinoqa wajina kanqa chay ukhumantaqa tukuy kay pachata oqonqa chantapi saruy pallanqataq phirispa hina. Ari munasqa wawqimasi kay Daniel libro de Daniel rikuchiwanchik ichari maychus kasan nin hatun animal. Kay hatun animalqa representan kay Roma llaqtata. Pichus hatunta wiñarerqa chay tiempopiqa historiapi niwanchik ajinata. Imaynata Roma tukuy creyninwan oqharikuspa karqa. Imaynata Roma munasqa wawqimasi sumaqta sayarispa karqa. Tukuy patapi kasarqa payqa. Chay animal representan pay kay último nin tawa hatun animal. Chanta kay versículo 25 nillawanchikta. Hanaq pachapitaq kay Diosqa contranta rimanqa. Diospa ayllunta ñak'arichispataq chinkachinanqa, chinkachiyta munanqa. Diospa leyninta fiestastapis wajinaman tukuchiyta munanqa. Diospa ayllunta makinpi kanqa. 15 wata qusqarniyuq kama. Kay animal niwanchik ichari kay tawa hatun animal kay reino imaychus kasan llaqta de Romaqa nin ajinatay Diospaj ayllunta Diospaj munasqasninta wawasnintaqa ñak'arichispa kanqa persecuciones kanqa mask'asqas kanqanku porque Diosninchikta munakunku paykunaqa. Chantapis nini maska tiempo tataq sufrenqanku paykunari nin sut'ita 15 wata qusqarniyuq kama. Kay 15 wata nillawanchiktaq kay elección de escuela sabáticapiqa oqharispa kasan nin ajinata. Nin tiempo iskay tiempoyuq qusqarniyuq nispa. Maytaq tiempoqa kay profeciapi representan wata ichari. Entonces kay libro de Daniel peniwanchik 15 wata qusqarniyuqta sufrispa kanqanku niwanchik ichari kay Diospaj llaqta pikunachus creenku paypi. Chaymanta hinallataq munasqa wawqimasi reparaspa kanchik tiempolla sufrimiento kanqa chay profeciaqa ichari noqanchik reparana tiyan imaynatataq niwanchik y kay lección de escuela sabáticapiqa chay 15 wata y medioyuqqa kalman niwanchik kay chunka 15 soqta ichari killasniyuq. Chaytas representaspa kasan chunka tawa iskay watayuq killasnillata ichari. Entonces kay libro de Apocalipsis parlawanchik maychus kasan kay 1260 días. Maypichus kanqa chay periodo ichari pichus sumaq runas kanku pichus creenku cheganta kawsakuspa Señor ninchikwan. Entonces, imaynata Satanás
Mana atipaita atinchu runasta pikunachus creengu Señor ninchipi, paikunata matipaspaga kunankanga persecución niwanchik. Imaynata chay tiempopi sumasta gatigachaspa kargangu tukuy cristianosta. Pero lección de escuela sabática ñawpajman apawanchis. Kaypitas nillawanchikta uhatun k'anchay ichari atipaspa kanga lakakaita ari. La luz vence a las tinieblas niwanchik. Munasqa hermana, noganchis kanchis ullaqta, pichus señor ninchis chillawarqanchis. Payqa niwanchik orqomuasqanchikta ichari laqa kawsaymanta inti k'anchayman payqa waqllakapuwanchis. Entonces chayman hinataq noqanchispis kawsana tiyan paywan. Chayman hinataq noqanchispis estudiana tiyan Diospaq palabranta. Porque payqa atipanña, pero noqanchikta munan arrepentikunata, estudianata, chantapis oranata. Hinallapitaq munasqa hermana, reparana tiyan imaynatataq noqanchik cristianos hinaqa mana niu chiquitata noqanchik sedesunmanchu, kasusunmanchu satanasta. Sichus noqanchik kasusun uchiquitata Dios ninchikman Jesus supayman chayqa seguramente urmasun engañunpi. Chay engañuta apawasun ichari chay persecucionman. Valorchakuna tiyan, kallpachakuna tiyan noqanchik kay tiempo. Ichapis noqanchik kay tiempo pega urmaspa kasanchik maychus tradiciones nisqapi ichari Iglesia Adventista Diospaq llaqtan chayqa mana tradicionespi urmanachu tiyan munasqa hermanos. Manchayqa tukuypis chay Roma llaqtapega tukuy tradicionta siguiq karqangu. Tukuy Diosesta alabanangupaq, chantapis tukuy imata chay leyesta o paykuna kasunangupaq. Pero karganin ichari grupo cristianos, pikunachus mana qonqoriku, pikunachus mana kasu, pikunachus Diospaq palabrantaqa altuta o qarispa. Entonces chay kikillantataq noqanchispis ruana tiyan kay tiempo. Paykunaqa munasqa hermanos sumaqta llank'arirqanku ñawpapayqa kunan tiempo noqanchik cristianos hinaqa libres kanchik ichari noqanchik kicharinchik Diospaq palabranta mana nipi qatiqachawanchikchu mana nipi noqanchik contranchista parlanchu ichari pero gracias pik trabajunrayku maychus karqa pioneros reformistas nisqa. Chayrayku lección de escuela sabática nillanta valor para permanecer firmes. Kaypi munasqa hermanos, noqanchik o qarispa kanchik maychus kasan kay ayllu valdenses nisqata. Valdensesqa karqa llaqta ayllu. Maypichus paykunaqa qillqaq karqanku Diospaq palabranta. Ahina papelituspi hermanos qillqaspa karqanku. Paykunaqa pakakuspa tukuy romanos mantaqa pakakuspaqa qillqaspa karqanku. Chantapis paykunaqa mercaderos hina paykunaqa apaygachaspa karqanku tukuy mercaderiyata. Pero sapa wasipiqa saqig karqanku imata. Chay versículosta ichari Diospaq palabranta wakin runas yachanankupaq. Valdensesqa munasqa wawqimasis ñak'arispa karqanku llaki tiempopi tukuy ima burlaswan karqanku pero Diospaq palabrankutaqa paykunaqa chiqanta sayaspa sinchita sayaspaqa haych'arqanku qillqarirqanku haywarqanku runa masinkuman. Chayta noqanchikqa kunan tiempo copiana tiyan, ruana tiyan, Diospaq llaqtan kanchik. Aswanta kallpachakuspa firmeta sayaspa sinchitaqa noqanchik apana tiyan Diospaq evangeliunta. Chantapis mana chayllachu, ichapis noqanchik kay tiempo astawan fácil rikunchik hami runamasi waturikusayki kay leerisun nispa libreraq kanchik munasqa wawqimasi. Pero kanga tiempo maypichus qanwan noqawanqa qatiqachasqas kasun chay kawsarayku ñak'arisun munasqa wawqimasi qan imatasa qayki
Dios pa palabrantachu llanintachu, sigigichu supaypa huallasqanman, imata ruwaspa kanki. Chayta munan Satanaspa. Ichapis noganchik libreraq kanchis. Pero si cheganta, sinchita sayay munachik chega, entonces estudiana tiyan Dios pa palabranta. Orana tiyan, chantapis compartina tiyan, wah runamasinchikwan kay mensajeta. Chayman taskispa kasun astawan ñawpawan munasqa wawqimasis, invitaspa kaygichik ñawirinata maychus kasan kay libro de Efesios, capítulo 6 niwanchik, versículo 10 y 12. Ñawirispa kasun masqarisun kay libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 y 12 nin ajinata. Kunanga kaitawan nikichik, kalpachakuychik Señorpi, hatun atiynikipitaq kawsay. Diospa qosqan maqanakurqa pachawan, pachallikuychik, kuraq supay urmachiyta munasonqachik, chaykunawan sinchita sayanaykichespaq, noganchejqa mana runaswanchu maqanakusanchik, mana chayqa patapi kamachikuna kontrampi patapi atiyniyuqkuna kontrampi, kay pachapi laqayayta kamachikuna kontrampi, patapita kaq sahra espirituspa kontrampi ima. Sut'ita niwanchik, Señorpi kallpachakuychik, Diospa qosqantaqa qankuna waqaychaychik, kuraq supayqa urmachiyta munasonqachik, pero qankunaqa Señorpi kaykichis, chantapis kallpachakuychis. Imaynata kay valdenses hina chay kikinta kallpachakuna tiyan. Noganchikta tokawanchik kay tiempo munasqa wawqimasi. Sichus kanqa uq tiempo ñak'arinapaq chayqa watejmanta niwanchik kallpachakuychis, noqa qankunawan kasaykichik nispa. Taskisun astawan hanqayman lección de escuela sabatikapi, maypitaq nillawanchiktaq ajinata, lucero de la reforma nispa. Ari, noganchik yuyarina tiyan pikunachus kargangu chay reformadores, pikunachus ñak'arirqanku kunan tiempo qanwan noqawan libres kanapaq Diospaq palabranta estudianapaq. Qan yachaykichu pichus kasqanta, lección de escuela sabática o qarispa kasan uq listata, maychus niwanchik ajinata, kasqa John Wycliffe, chantapis Juan Hus, Jerónimo, paykunaqa ñak'arispa karqanku, imarayku, Dios rayku, Diospaq palabra rayku, Diospaq yachachisqan rayku, Jesucristo leynin rayku ichari, chayrayku paykunaqa ñak'arispa karqanku munasqa wawqimasi. Chantapis nillawanchiktaq imaynataqa kay Juan Hus ichari payqa karcelukupi karqa, watasqa karqa, ñak'arispa karqa, pero nerqay pay qillqasqata saqirqa, noqa kay wisk'asqa kani, watasqa kasani, llakiwan ñak'arispa sufrispa, pero sichus tapuwanqa uq persona noqa kusikuni Señorpi nisaq, k'allamincha ima pasawaptinpis noqa nisaq, Señornipi noqa kusikurqani, regocijukarqani, sonqoy t'ikarirqa, porque noqa paywan kuska kawsarikurqani nispa. Gracias paykunaman kunan tiempo libres kanchik munasqa wawqimasi. Pero kanqa niwanchik profecía ichari uq tiempo maypichus Satanás paskaraspa kanqa pillakuyninta. Kikinta noqanchispis pasasun kay reformadores hina. Entonces preparasqa kanatiyan, chayrayku Señor niwanchik, yuyaynikipi hap'iy kay yachayta. Chayrayku nillawanchiktaq repite yachachiy waqkunaman,
amagallachu salvakuy, wajkunaspi salvakunangu tiyan nispa. Chayrayku tiyan palabra de esperanza pikunachus kay ñakarispa kasangu. Ichapis kay tiempo gan ñakarisayguiña. Ichapis kay tiempo gan despreciasgaña kasaygi Dios ninchi palabra raigu. Kay palabra niwanchik kunan kutipi ajinata. Kay libro de Juan capítulo 14 versículo 18. Mana sapaykichehta sagesaygichihchu. Gankunaman kuti musahpuni. Uchikamantawan kay pachamanta runasqa mana rikuwangankuchu. Gankunari rikuwaykichik. Noqa kawsasqaraykurayku gankunapis kawsayaykichiktaq. Noqa kawsasqarayku gankunapis kawsayaykichiktaq. Mana sapaykichikchu kaykichik. Mana sapanchikchu kanchik munasqa hermano hermana. Noqanchik Jesucristuwan kanchik. Munasqa hermano hermana. Pichus gamu yarimusaygi. Ichapis ma creentechu kaygi. Pero hamonga tiempo. Profecía cumpliconga. Maypichus tukuy cristianos pasaso tiempota yakita. Preparasqa kana tiyan. Sinchita sayana tiyan Dios pa creencias nimpi. Dios pa palabrampi. Dios pa yachachisqas nimpi. Chantapis nillawanchikta. Tukuy llaki tiempo pega. Mana sapaykichu kayki. Noqa kuska qanwan kasaq. Imaynata noqa kawsayta kawsarerqani chay kikin kawsayllatata qankunaman haywasaykichis nispa. Chay esperanzawan, chay kusikuywan kay kutipi noqanchik compartina tiyan kay lección de escuela sabaticata. Qampis astawan yachay atiyki chaypaqta leeyta atiyki maychus kasan kay libro El Gran Conflicto, escritora Elena G. de White. Chay El Gran Conflicto pegan reparaspa kaygi imayaki tachus kay reformadores pasaspa kargangu. Chantapis kayman ñawpaqman sumaqta noqanchik wahyachaykunasta tarillasunta. Invitaygi kuska kumuykunata Diosninchikmanta mañarikunapaq. Diosnita tay. Achatatas noqayku gracias tawquyku papituy imaraykuchus palabraykiqa hatun. Sonqoykutat ikarichin Señor. Esperanzata qowayku. Chantapis kallpachawayku Señor. Imaynata ñawpapi Señor kay runas reformadores paykuna sufririspa karqanku palabraykirayku. Noqaykupi Señor chay kikinta pasasayku. Pero qanwan kuskaqa atipaspa kasayku supayta. Qan atipay Señor yanapawayku. Qan mana tienekuy munayku. Bendice tukuy pikunachus kay palabraykita uyaringu quechuapi. Chantapis qillqamuayku Señor mañakuyninkuta. Qan kay sapa wawaykiwan Señor. Chayta noqayku mañarikuspa kayku. Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Amén. Tinkuna kama.